10:05, 10:06 ulang. Iya ko malam nisfu Sya'ban baca Yasin ko mangaribi akatalo. Tak baca Yasin akatalo ko pura masa pajam mangaribi baca Yasin iya si pamulangi illau dongi nai pasalama ki pole di sini nak balai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maki bab sebab ia kotoma bicara meraja cucuk lah daruna nasalnya Pak Desa maka dah mestinya ya pengajian bulanan hikmana ia ulang ialah hikmana nasabat tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kang manasa do ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sabang peristiwa agah ia tu ulas Sabang nomor sidi ia tu ulang yondoi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa salang ibu mangolok kami Masjidil Aqsa masa pajak 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik may balik ilang ko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban sama kayak Saban ini jauh pedangnya cinampai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia tona alasannya salah satu dari sekian banyak nasabari itu nah kada nabita syahrus Sya'ban syahri ia tu ulas Sya'ban ulakku. Jadi ia ulangnya bu kan ia ular raja kalaba nih ia ke ular raja ulang istighfar ia ke ulas Sya'ban ulas salawat si baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi situ kan telu kan kata tu pandai tamah kada 5 di mani pakai katuleh pegai ma puasa pegai ma mengaji pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah mega tu puasa sunnah Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua pegai mengaji at-tadarrus. Kemudian yang ketiga pegai masalawat. Maka itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambah yang baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikna Ramadan tak pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak dinna uko ulas Sya'ban. Masa urut tu tahu mati biasa nak ulas Sya'ban. Karena ilawin atau malampi-lampi sunga. Iya. Aja mo ta maselang. Iyang pay suruh ki milaw dong. Maka na Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Po tatambayang nga baraka ukular raja si bola Sya'ban wa balik ni Ramadan tapada piri ka pengulan Ramalang. Doa apa pelampi sunga ya ro. Iya. Nampak megay ka tu tak den. Mudah-mudahan dia nak laki garis si okoro. Jadi diusahakan ya jadi pegai bisa lawak kulangnya tapi pegai salawat minimal sisap busesok iya detonano ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tuh iya apalagi ko ilepi icapak lileni lepong ko kadanga enapa ati ipas solawat
Itu bisa 10 menit, 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko patapulo ni taong umuro angka salawat dia na lepakan lillah. Dibaca supaya yalengi atajangan mata batengi. Aja no komana lillah itaro. Ko ilala ngati itaro salawat sesa. Aja nasu na lepakan lillah. Ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia. Dia nalapakan lillah ati ni masalawa mak bicara sendiri tuh namo manan na ki makwe jalato salawa ilala ko makiro ko yero na pa kita we ina tu nakataw pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pangalata dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah nanya tahu makero pak de nakada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu dani po Allah taala namo ko migalung ya mak dompe mak bajase ko si sumpung ya tin na tahu dani po Allah taala itu namo ko mi sekolahnya namo ko kantor itu datu da maroki ma ako may tapi si sumpung ya tin na si bapong Allah taala tahu dani po Allah taala itu di to tunah kada ko pamasigi apa makay gato ko masigi dan si sumpung atin na si bapong Allah taala onron nan itu 5 HP pas sampayang itu yang kamu jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja takkan ako pamasigi na pasi sumpung ati de. Kenro ki monro. Matangangi mapalario to nasib betu ati masikiri lori pong Allah taala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi dek tu ati ni neli pasi sumpun pakanjaki si sumpungan na. Kemudian ulas sabat tu ulang ipenre tu ilar porok tu amalai ipatan tutui takdir 1 tahun ke depan. Yan tu ko nisfu Sya'ban ni. Itu ampai suruh ki mapuasa ko nisfu Sya'ban. Biasanya nisfu si tengah. Jadi tengah na ulas Sya'ban. Iya matu ko meki mapuasa kamay na makanja. Tapuasang 10 telu, 10 telu, 10 pa, 10 lima, siba 10 6. Ang kataw mali 10 telu, 10 pa, 10 lima. Tapi aku ya 10 pa, 10 lima, 10 na katanga na ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tipake. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu na paham nandungat ka. Puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa na Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jame ke tu talung na sulat. Tapi di tamatoy aja nah. Malor mato pula na ki mato iya robo komeki misalnya ti puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi kasi dongan na puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga mabolo manan mielili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa siya suma puasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa idong ngaso 2/3 watak kalian na maputi gan italong ngaso mapacimana nga lelena yan ito ang payasa puasa putih apa napapacingi watak kalian na Nabi Adam makali na bitay puang talingi umak ko yaro puasa makanja napakay mapipaci dosa lalan na siulan ni makanya disebut puasa muti tengah ulan niya 10 apa 10 lima 10 nangopo na ulan itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Ya ko malam nisfu Sya'ban ni 1 gaji ro na 7 matu. 1 kayaknya ya. Iya ko na 7 matu ya ro baca yasin ko mangaribi katelu. Tak baca yasin katelu ko pura masa pajam mangaribi baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi nai pasalama ki pole di sini nak balai. Iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilodongangi sebagai untuk pelampai sunga kemudian kemudahan rezeki kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah yasin no? Ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya. Jadi tak puasan ni bajana na sabak puasa nisfu Sya'ban na sana. De tu na tak tutup lagi aku tu. De na tutup pong Allah Ta'ala pintu na lagi na buka mana.
mapamulay tulabon na matanasoy na tak buka pintu na langi latu ele na nigi milodo pasti tembus lo ko aras. Jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman menabuka pintu na langi na. Nomor si di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kalimah. Ya kung kataw din natin ro ko tulimay wal ni makasibi matarumil baraka ko kung Allah Ta'ala iya kumati tak dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namalkan itu ya. Tapi marajirajing malay kostas. Pamelaw makatobah. Wanya lepar din natin ro latu ele malasanyarang ko salasalay. Gitu. Iya. Iya makito. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Dan mereka aku sampaikan ini, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kung kataw makala ya ko ya pura ka minu kopi de watin rolak tu ele inu memang ni kopi. Nah baki mak doja. Aja kita pigo masih kirigi mengaji kita sampaja sunnah kita. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat kita. Jadi sang sampaja sunnah taubat bu dena 2 rakang minimal 2 rakang. Ya ko tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakang. Aman ni iya ko makai jadi dapat na jual ni jadi tu tapi ada ulama mengatakan tidak, taubat itu kan yang pertama salat, yang penting berdoa di dalam salat ya. Kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makalaki tu hikmah biasanya hikmah pak disangan ya kutu makanya memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana ya ko makanya memperingati hari kelahiran melo iya ka aso jejengat makanya agar dialog korak gurung ya ko makanya peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lalan makanya makalaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacara mana podaknya makalaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko degaga pak disanga tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga tala. Makanya mode na mega yang penting kawa di tala. Nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah pasambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gagok kue pitu agurongan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na po ang Allah Ta'ala no? Subhanallah maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang ko po ang Allah Ta'ala asra iya angket palalan biabdihi atanna ditanya nabi taipawa de nakada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nakada asra bi rasulin na palalang isuro na de tapi makalay asra bi abdihi napalalangi atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalangi suruh malalang namuy di ang kay hadir ako metoki malalang kay katay palalang nareko atay iya mi ko mangaku yata belum tentu tapi ya ko atay makana kabedana liang ngitaw mangaku liang iyakuy may katanay ki tisa ka pa Prabowo Isa Pak Prabowo kah? Pisang, tapi nisag ka Pak Prabowo. Jadi itu mengaku maka misang na din nisag. Ito, makiro. Jadi angka to tahu mengaku tapi dia niakui. Angka to tayo ngakui. Ang ilaw ni niakui ko po ang Allah Ta'ala. Kaya ko carana di mato madalari macawe madape. Makui. Iya na guru nga to. Subhanalladzi asra makade asra ipalalang engkaro jandi di ngoki se na pintu tae akaci cemi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin labi de nang kaya rojangnya nak kecane akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta ina mo ka 50 jadi to ada bahannya
Jadi pada ro nabi ta makada kini alena mi malala law Makkah. Pole Makkah law Masjidil Aqsa. Dia mungkin ola siwan ni. Tapi nasaba ipalla lagi namo ka 10 maloli suja gitu. Makuti. Iya. Kemudian asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram. Iya na pokok na ko. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Puluk ko Masjidil Haram lok ko masigi. Ya komeki malalang ya rota pake ya. Pak Camak, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadire. Upasangi ya kong kami lo talawi ya rota pake supaya ko mati sahih ki. Maka dapat ko carana barak na misalnya ko ki kampote abo kongangnya maka dah mika lo jupan dar rumah tu ko tapi serai. Target memang ni maka dah insyaallah oko kak matu masjid raya na pangkep masam pejalor. Jadi ya ko masam peja subuh ki oko masigi tanya ka memang ni insyaallah meka min reju pandang meko kak matu masjid raya na pangkep melo lepa masam pejalor. Ya ka ko tasalain ya bokonga ako kecelakaan ni oko pare-pare na tomate pakutanana pongala tak la cidini. Boleh kenro ya takku kenro melolo. Maka la polo pi masjid ya bokonga melo ilo masam pejalor ko masjid raya na pangkep maka dia pongala ta'ala atakui na sebab puluk pi masih melo masih aja tak kada ko kisigiri matu le pamanre ya tomi tu na pau matu capat malaikat maka do pulek bokongan melo mandre kisigiri tanya perjalanan Isra itu. Jadi usahakan itu 5 koki roh. Jadi di pagasan pegawai kau aja tak kena melo kantor aku ada maka daki ke masjid itu nerima dari jamaah ko sadena maka insyaallah meka lo ko kak matu masam pajalor sadena masjid sadena kantor. Jadi maka do kak rumah tu masam pajalor ko pure matu maka do kak matu masam pajangasara. Jadi kinro ki malala tetap tu di loki masjid. Dan malaikat itu ditanya cuma itu kenri pole kenri melolo. Itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal dia kenal dengan lokor Nabi tak. Ia kola yukurui, ya ko yite to ko Google ya kola gatangnya tu jarak na Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo lebih. Sisa bumi kilo lebih. Tapi nasaba pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah, pole Madinah na paitilaw Bukit Tursina, pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa, ibawa lo ko Baitul Lahmi. Boleh mani Baitul Lahmi Nabi tanah pertama ke Masjidil Aqsa mencaci dosa pada tulat bilala dengan padahal ya ko maka malam pu Nabi tak boleh Masjidil Haram lo ke Masjidil Aqsa sisa bumi lebih kilo tapi nasabak macam ni boleh Mekah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam paja pura masam paja ko Madinah iti lo korona Nabi Musa sifat bicara pang Allah Taala Gunung Sinai Bukit Tursina pura yaro ipali wasisang inaliwangi Masjidil Aqsa. Dia ni palepang ipaliwangi sisang ibawa loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole mano ko Baitul Lahmi na parewa pe mano ko Masjidil Aqsa padahal ia koya eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana ya jiona ko makadaki oko ki aboko jokke purani tanya ka masam pajasu buki purani masam pajasu maka oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namun lek pangi manre tunu balo ko pare-pare namun lek pangi manre rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capak nanya lalangan nya bilang ya na tu nah kada tau pandre teh letuk memang ko napa joka mesti yang kamu nerima peletuk napa ko joka aja na tu joka bawah tapahan ikan kaya tu iya ko dia tapahan lima kundu tongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko maka de Isra tu ala langal lino ya ko maka de Mi'raj ala langal langi si salah jadi ko maka de Isra tu lino minon roy ya nah kada na Mi'raj ya na tu ampai sampajangnya dia tu nah kada maka dia tu sampajangnya as-salatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-salatu Isra'ul mu'minin de jadi ya kata masam pajang aja na lino to lino mana mai angkanya agak luko korokan ya roha bata lino miate jadi Enrico ko sampajang itu ina tu nak kada mi'rajul mu'minin Enrico
Aja na ko to masampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya pipan oko na manang ka jen inri ko yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menre ne sampajang yang matu Mi'raj jadi sampajang pay bicara matu ne bicara menre napay alala ngangiya napay niya oko lino iya iya mi pake jadi idi man ya namo idi pak galungnya makoto Loki galungnya aja tak ketemu lo galungnya maka dah matu insyaallah rewa ka masam pejalor. Ya pe ko deta rewa masam pejalor maka dah ko pak rumatu bola-bola galuku masam pejalor. Iya. Itu anunya. Yang penting asam pajang. Jadi iya jolo Makkah. Jadi itu belane ti Nabi teh ti lo Madinah. Selesai masam pejas sunat na pemakutan onrong aga ya maka dia Jibril. Ko matu malaikat dapura Muhammad. Madinah sanai. Na paiti lo baital aga sanai bukit Tursina. Pure masampajang ko makutan nabi ta kanon ro nga makre nabi ta makutan ni nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onron na nabi Musa ko ni sirunto sifat bicara si Bupong Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima ukiro bukit tursinalaw menapay tilo baitalah ni isure masampaja pure mak bersala nabi ta makutan onro nga gaya ko makre malaikat Jibril okko ni Isa bin Maryam jaji onron na nabi Isa jaji napi pertama ko Masjidil Aqsa nabita ni suruh mancajima makmuna sinin na nabi si bawa suruh ang kamanang ipaturo pula lagi tapi tahu mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tahu mati mon rin